Tapi tenang, sudah namoa, namo dia namo hai. Angku ambo merasa isong tuan dua. Ndak joko ngana itu ilang ah. Malah nama dia ana jidunya ko nga. Ya kopi Garuda lo kopi tak biar. Ya tu buku ya. Atu nama ambo sudah bawa itu sadoanya. Gadini, anak kan tahu. Kopi cerjang, banyak bului sekete iya. Kau kecil yang kau minta. Kau apa berdua gua đây? Lu, Cik saya lu. Pak. Dia ko bilang ko. Uy, banan nak kiri bayi ya. Ilala. Jadi itu. Sibu semua ada. Mengici kau terima yang pokok. Lari tak kali nak kiri ambil. Hello lu sudah kopi sekali. Cik dong. Hari lambe. Masa kopi mau lu dijak. Mau berat pakai. Dan iya bakat tu iya, nak kecil iya, ada nama gak? Nak kecil dulu, ada lo nama gak? Kira suai tak kama. Untuk aja dah ni, di biar aja. Oh tak. Tidak. Wah iya baru kami berdua. Jadi barang kau nelfon tu lo baik. Dan aku sempel lah di tangan aku. Nomornya ada lah. Tu nak pol. Tayo. Bang tontot. Utang lah mari sudah juga iya nih. Jadi nang tukakan tahu gua engkau. Nanawa sabalun bahat ku barangke. Sabalun jaleh bahat ku. Jangan ku itu ada lu. Untuk itu halu. Tak ko kopi enggak ada nau tak ko. Tanam aja. Kalau temu lu jak, marah lu tak tu. Ada buku di mana mak? Cari. Itu asal lu. Lengek kopi jang. Cuba lah. Balas engkau. Ayo rasuah nanti rasuah. Lu bijak sau. Kalau mak ku sibu senang ada. Oh jangan sebo den lo ngada kasih karawi lai. Ndak joko ngana itu ilang ah. Malah nama dia ana jidunya ko nga. Tar ya. Buku boleh panjang kali tu jak. Ah tu sepanjang ko na tare bi. Tu nama ada sub dalam sedoi baru jan. Di tengah engkau. Sepanjang tu buku ya. Tu dah sup semereknya. Tapi tenang. Sudah namoa. Namo dia namo hai. Ini tapi nanya lagi ni. Iyo ang malaki tak. Nah, iyalah. Harapan kau masuk buku lu mau balik. Assalamualaikum. Salam. Kalau Apa? Saya mau bertanya. Mau kemana? Masuk aja. Ngopi. kalau tibo barang ko sesuai sempel keparangan cak. Angku ambo merasa isong tuan dua. Kon. Ya, astagfirullahaladzim. Wah, asup. Sejak pemilu nilai sekolah. Aku mari baraga ada. Suara suabe ya. Ma eleng ku. Hah? Ma eleng. Unde ku kawat ambo ko masuk. Enggak. Ambo maile ambo nga. Tapi rasa dah mau denyo ni kampung nga. Lah. Nasa bantu ka na. Bilau nga mama nang disakan sa sumbar ng ko. Indah iyo kawat det. Sa bantu na yun yung ko. Siya na mo? Iyo ambo maile. Yang kan? Ano iyo? Allah. Lain. Kawat ambo ko nga nasok. Lala mo ko kawat. Nah, Dari ketek gua mau kawat di bilang nga. ndak lo tak kenalin nyo na. Yo. Tibo maksudnya. Nggak bola kumari baraga mo tadi itu. Ah, nampak ambo siapa siya na mo eh.
Nah, kedai Sujak? kopi itu, nampak sujak tu mau barang ni so dirimu gorengnya. Si boleh jangan. Yo. Oh. Lah masa kopi kau deh. Ada najak su, apa salah dah denci. Oh, rujak. Angke le sebo rujak. Raki le kopi ke segala le rujak. Kasi bo lo pai, ora buat ko pai. Iya, mudah. Kopi ah, kopi ah. Kopi Garudai. Ya kopi garudai lo, kopi tap bian. Kopi Garudai itu kopi hitam, mak. Oh, kopi tap. Ya, agak iya ya. Kita tu yo ahí ana como aquí llama. Yo bare no como sirap get. Sabar, mak. Mang ada kan. Rujak mah udah tahu nah. Mantap baru tigo deh lo. Sabar, mak. Sekali-kali kawan kau yang sangam lo. Apa ngana enggak?